le falava o talafoa le radio Samoa. O manino mai le so i di poti o pitura tamai mai sa e tu tonu o sui o Amerika o Steve Witkoff ma le alii o Jared Kushner le atari i whaletu la fono Donald Trump o taunu nei kata mo se fono tanga marapane mi o le atunu i le so whaatara noai le mata upe whaatatau ia Iran mai si turanga o lo o au fiai. O le whamtaranga lea mai se so upo le mtanga rengo le vai whawhakata a wata ua ele o iaini fono tanga o whaia i le wā o Amerika ma Iran mo le teminei. Ta ua le CNN e iei le proposal po se whina ngalu wharia o Oman wa tuuina ia Amerika ma isi ana paanga e whaatatau le rumana i o le Strait of Hormuz. Wa ta ua e uia ro tu mau pea i le tūranga masani, wheo inga i le no fuanga peitai, wa si itia le tūranga lamatia, o na o lamatia ngau maina maisi operations e whaatino e pei o na whaedoa e le Joint Maritime Information Center. Pa mai ro fuafua tala noanga i le aso a tai au, a Qatar ma Iran, a e whai mai ro iei foi fuafuanga Iran, e whaatino to e sauninga o lo latu taita isa iai, Ayatollah Khomeini, mai le aso wha anga i le aso iwa o le masina le nei o Iunai. I Amerika wa mautu lava le whai unga le whaamsinonga mauarunga, o pepe na whana nau i Amerika i eio lato wai a tatau i le whaavai o le tunuu e aveai ma sitiseni, ma ua te enai ma le whina wa Donald Trump e whaamuta le whainga whaavai lea wa se laudi ma sa furu tausanga o iai. I tala le BBC o ta wai o le whai unga na whai roa e le whaamsino o John Roberts o le Whamasino City, wa whaeroa i o tamaiti na whananau i Amerika i mātua o lo nofo whaasori tū rā whono, pe o lo i ei fo i le tū mau i le tunuu, e mawhai o na ta ua o sitiseni i lalo o le 14th Amendment. O Trump sa tau mawhai e whai ti tia rea i a tatau o tamaiti ia, e ala i se polo a inga, ma ia whina wai o tamaiti e le o iaini pepa e wha mawina ai, ma isi sa sia lea tunu mo se taimi le tū mau, e le tatau o nanga wa ai lalo lea whainga wha vai. E mawhai ai o na sitiseni e fuai le mea na whana wai. Pe tai lao le whai unga o se tala le lei mo le presitene, a lo talia le lei, e kurupo lo whinau mo ai a tatau o tangata i le malo tele o Amerika. Mua whaero mai a Ukraine i ripote le CNN i le so, sa o lato woso pa ia se tasi o satelite tele tau pisota inga Rusia i le vai asa nei le tu i mātua Moscow, ma o le una ia lava o le whaamuta loa o le taua le usavalia nei le whātau sanga. O le Dubna Satellite Communication Center, pe amare 5 kilomita mai le tua oima Ukraine, e whao ngā e au ina mai ei whaamtaranga ma le tu whaatsi o fuafuanga vai ngā aua Rusia o lo o tau i Ukraine. Ma o se saunuanga mai le Presidente o Volodymyr Zelensky wa tā ua i le turanga. E le i whaamaria mai e Rusia pe moni ia wa afia le no whanga e peo na tā ua, pe ta i se saunuanga le kovana lea whaituna whaariai na afia stasio no whanga i le tauranga e le ini soifua na afiai. E na o le pepe ono masina na umalo na ola le tu i sauti sasae o Moscow o na o se drone na afiai le no whanga na iai matanu mi ai tangata. Muri patia le whaaterei no os whainga Ukraine le Kremlin, ma wa wha wau lava i teritoria Rusia whaapea malona laumua. I Ausitalia i le tūwai mai le aso mua le nei o le masino Iulai lua whenua ono, ma le amatanga o le nei tausanga wha le tupe, o lo whaatalitaria le whaitau miliona i Australia ni nei piso soani mai le maro, e le ngata i mta upu i la fonga po tax, e whaapea fo i le super. O whaeroa i lato uma o le o tongi la fonga i Australia, o le amau se wha mama venga amatatu i le so. O whaititia la fonga tongi mo i lato i le bao le spulwalu a whenua se lau maletasi, anga i le faso di mawhi le tupe maua i le tausanga, ma i lato uma fo i siria ma le se spulwalu a whenua se lau maletasi le tupe maua i le tausanga, e ono to e maua se wha tupe o atu i le dua se lau ona spulwalu. O le amaua fo i le wha mama venga mo tupe wha alu i mea tau ngā ruenga. O le isi swinga wa amata wha mamalu o le siitanga i tutongi mawalalo ngā ruenga le ufa mawina i le lua se furu ono tesi ma le fast food sene le i tū rā. Lona winga o le tangata full time o le asiria ma le awheta lai ma wai le vaiaso. O mātua le awha o popo isi rive se fulu aso parental leave lona winga muanga wa amore lua se fulu ono mai aso. Si tia fwere tupe maua mo benefitia a inga pe a maritasi tesi ma le 2 miliona a inga o le a benefiti mai ai i e swinga a matatu i le so.
Ma le tala muli, o se tasi e te lelo na sila fia i mata upatau wa lele me le University of Massey, Dr. Louis Wu, o ia ta ua se whatanonga ma le tiofa wa maro New Zealand, o wa lele la iti atu moto na Pasifika, e te tau na whawhaingo fia na whaia ini fesuia inga i rona whaangaina. O lo ta ua le ripote le basta luai na whaia ini whamtaranga le pāre mio le Solomona, ma le minista o tupe le tunu e whapea, ua tele le whaalangolango le Solomon Airlines i le whaatupenga mai le malo. Ta ua le pāre mio Matthew Walle i lana saunoanga, o leo toi nā tia le whaafitauri le company vaalele, o sira fia lava le lautele le telo whaafitauri, e pe o le lava o vaalele mo whainga malanga i te tonu lava o le atunu, o le taunga tau pāsese, a mei se isi au o nanga i leo le lei whaatino. Ta ua le ripoti se tani mai le ofisa o le company vaalele, Matthew Finney, wa ia taria le le iai whai tionga e whaatitau le company vaalele, ma o lo fuafua i nei vai aso o lumana ai, o le a whaatatia nei loa sa isi whaafanua o tau mo whainga, wa fuafua iai le company mo le toe whaaleleia o ana au au nanga i le tunu. Ta leia le video Samoa mo le nei aso soifua.